Mile Kekin je ime osobe koja se povezuje sa popularnim bendom Hladno pivo, ali zapravo je riječ o vrlo svestranoj osobi koja je frontman, glumac, kantautor, pa čak se iskušio u politici. Mile, jesam li još koju bitnu tvoju ulogu zaboravio? Otac, suprug, nepušač, amaterski nogometni igrač, većinom u špici, ima puno toga još, ali da, mislim da si glavno... Dobro, bitno da si spomenuo djecu i ženu, tako da ako žena čuje intervju da ne bi bilo problema. Da, moram je ispoštovati. No, vratimo se na Hladno pivo. Krenula vam je turneja povodom 35. godišnjice koju čini 35 koncerata. Kako to da slavite 35. godišnjicu postojanja, a bend je zapravo osnovan pred 34 godine? 87. je bio prvi koncert naš u Kumrovcu, ako se ne varam, za izviđače. I od toga mi kao bilježimo da funkcioniramo. Aha, znači ipak je 35 godina, jer negdje sam vidio da piše 88. Dobro, znači... Dobro, godina više, manje. Više nije bitno. U ovim godinama godine više ništa. Da. Ali da, uglavnom već prošlo je dosta godina od tog prvog koncerta, od prvog nastupa pod tim imenom Hladno pivo. Je li bila možda još koja varijanta imena benda ili ste iz prve odabrali to ime? Bile su neke varijante, neki psi, pa onda kojoti, čak smo se mi trebali zvati kojoti plusi. Skoro ovi današnji kojoti ostali bez imena, a bile su i ulični vuk i tako neke dramatične nazivi smo imali ko klinci, tražiš nešto zvučno, nešto opasno i opako. Na kraju smo se odlučili za to imbecilno Hladno pivo, posle to ime bilo bez veze, godinu su mislili jebam, to mi je to tako glupo zvuči, ali onda smo snimali prvi spot sa tim imenom, za Buba Švaru, Pilo Panka, onda smo rekli, ma ne, šta ćemo sad? Idemo ostati Hladno pivo, to barem kod ljudi izaziva pozitivne neke vibracije. Apsolutno, pogotovo u ljetnim sušnim danima kao ovima, Hladno pivo je česti pojam koji se spominje. Da. Kao što rekao, nekako asocira na druženje, na dobro raspoloženje, tako da smo ostavili to. Evo, 35 godina, znači toliko godina je bend opstao, zapravo ne bi se usudio reći da je opstao, nego da je godinama doživljava veliku popularnost i bio je nagrađivan. Kako je to moguće? Znači, prvenstveno mislim na to, s obzirom da imate neki žanr koji nije toliko za široku masu, a opet imate i taj neki, i ti pogotovo, iznosiš svoje stavove u pjesmama i razgovorima, što nije baš neka formula za popularnost. Na drugim riječima nije baš da se ulizuješ publici, nego kažeš ono što misliš, pa nekima vjerojatno to i ne paše, a opet ste popularni. Pa, mislim, dobro, manje više sam sad u ovom pitanju sve rekao, da, mislim, naša je ideja bilo da budemo nekakav narodski bend, mi nikad nismo tražili da budemo kultni bend, u smislu da nas samo znaju probrani, nego da kao bendovi koji smo mi slušali od zabijenog pušenja, dugmeta, čorbe, brage, svi ti bendovi koji smo mi konzumirali, da to bude nešto za benda koji svi znaju, jer imaju pjesme koje ljudi mogu prepoznati, to je. Sad, naravno da sad uvijek možeš lako ići tom lakšom stazom, ići svima niz dlaku i čuvati se svojih jasnih svjetonazorskih stavova kako bi bio svima prihvatljiv. Međutim, ja mislim da bi se tako nešto onda odrazilo na sam kreativni čin, u smislu da bi imao cijelo vrijeme taj autocenzur moment, da razmišljaš o tome što pišeš, da ne bi sad dijelu svoje publike se zamjerio. I ja mislim da je to kobno i da to treba pa taman po cijenu manjih broja ljudi u publici, da trebaš tu ostati dosljedan kako bi mogao trajati. Eto, to je moja nekako bila lukava računica koja se očito pokazala istinom i da sutra stane, mislim da i sa sebi imam dosta lijepo karijeru, 35 godina sasvim novinom. A da li, evo, malo se šuška po medijima o tvom odlasku iz benda, da li tih 35 godina je zadnjih 35 godina ili nećemo o tome? Mi ćemo sigurno sada na jesen malo prikočiti, jer mi ovih 35, to ću sad tebi reći, nemoj nikom reći, nemoj to slučajno da bih prenio. Neću ja ništa reći, ti ćeš reći pa će izaći ne daj Bože, ti znaš da ovo je naš privatni razgovor,
ali hladno pivo je daleko nadmašilo ovih 35 koncerta ove godine. Mislim da sve štenji da ćemo ih nabiti preko 50. A to je tako jedna brojka koju nismo, mislim, niti u najvećim danima koncertno određivali, jer to isto se održava na kondiciju, znači na fizičku spremu. Mi jako puno provodimo vremena u kombiju. Evo sad u sljedećih 19 dana imamo 10 koncerta, to je za ovakve momke koji i za ovo što mi sviramo ipak dosta, tako da mislim da ćemo na jesen sigurno malo prikočiti. Evo, jedan od koncerata koji će se desiti uskoro, to je koncert u Bertonigli 15.8. Da li nam možeš već sad nešto malo otkriti, kakav repertoar pripremaš, stare hitove, malo novije pjesme, najnovije pjesme? Ćemo imati neki sad, ipak je to nekakva obzetnička turneja, gdje ćemo, evo, početi sa 3-4 koje se dogovorimo već pjesme, a onda ostalo to ćemo malo poslušati i publiku što će nam što će htjeti čuti. Svijet ćemo nešto od starih pjesama da ljudi koji su nas pamtili još dok smo bili u tim izviđačima, da se malo prisjetili svoje mladosti i duge kose, ali ćemo naravno i odsvirati i u zadnje naše, recimo Štetočine, naš zadnji single, neka prosjek tih 8 albuma što smo mi to proizveli. A što se tiče inače, mi smo u vrhunskoj sviračkoj formi sad, jer smo stvarno imamo sad dosta gust rastav, pa samo smo što se kaže naučili gradimo. Trebalo nam malo na početku godine, pogotovo nakon ove korone, malo to zvuči kako treba, ali evo sad smo stvarno, ne mogu reći, u top formi, pa evo, kogo se voli dobro poznavati na koncertima, nek dođe na hladno pivo. Imaš li ti omiljenu pjesmu hladnog piva? Hladno pivo, ja volim jako Ezoteriju, recimo. Recimo, to nam mi nekako nije, mislim, naravno, sad kad puno puta sve ponovi, onda baš znamo da ne mogu više, ali recimo Ezoterija mi je, je pozvuči na koncertu, tako je nekako. Imaju njoj nešto veliko i pomirljivo kad izvodi na koncertima. A je li ti dojadilo pjevati stare hitove ili neka dan? Locno, ali ako je dobra publika, onda mi mogu odnaša. A ako je kilova publika, onda im bude teško. Ali ako je, a većinom je, su ljudi, dolaze, većina ljudi dolaze na koncert da se dobro zabavljaju. Uvijek tih dio taj rođenih skeptika, ali većina ljudi je tu da uživa i onda ti bude lakše sve svirati. Vidiš da te vidiš žar u očima, vidiš da uživaju, osmijesi i tako nešto sve. Mislim da je naš posao zapravo posao muzičara jako lijep. Ti sa ljudima onda kad žele da im bude dobro i kad im je dobro. To je puno bolje recimo nego da je to posao liječnika koji je silom prilike s ljudima koji imaju neke probleme životne, veće. Tako da ja imam tu privilegiju stvarno da se bavim jednim jako lijepim poslom. Evo, jedan jako lijepi posao, ako možemo to tako reći, odradio si prije nekoliko godina u Bujama na koncertu na Danima grožđa. To je grad u kojem si i pred nekoliko godina kupio nekretninu, točnije na području Momjana, pa evo, hoćeš li nakon što si pjevao pjesmu Zagreb nosim te u srcu, možda jednog dana snimiti i otpjevati Momjan nosim te u srcu ili Buja nosim te u srcu? Momjan, dobar dan. Pa, možda ko zna. Baš sam radostan, jer volim Momjan. No, moram smisliti nešto da nije razgledam to. Evo, nek ti bude ideja. To je mjesto koje me šarmiralo i se sjećam dobro, tako da kad god mogu odem, ali sad to će ipak morati pričekati jesen, jer smo, kao što rekao, mi smo stalno sad na putu. Tako da ovo ljetom, pogotovo u ljetnoj sezoni su postave nekako vrhunac i koncertne sezone. Tako da se ja i Momjan vidimo tek vjerojatno u kasni jesen. Evo, da malo začinimo još dodatno taj razgovor, jedna zanimljivost, neka ovako najčudnija ili možda jedna od čudnih stvari koja ti se desila na koncertima? Ima previše toga. Ima previše, mislim da smo fulali mjesto, recimo, otišli smo, tražili smo jedno mjesto, Bakejado, sad to je bilo prije par godina, tražili smo čitom, tipkali smo to, GPS,
Znači, kada završili smo u pogrešnom čitluku 80 km dalje, da sad ljudi upozorim da ima još jedan manji, jedan jeste istog imena, pa mislim da imaš tu sad svega, od nesreća, od svađa s drugim vozačima, na rubu incidenta na granicama, do tako eto, naravno prelijepih iskustava, putovanja koji poznaš ljude koji su vrijedni i dragi i obogatiš se život kroz to. Ali sve te anegdote, uključujući to kad su nas plaćali sa psima i nisu imali neki organizatori novce, da se baš dogodilo na području Istre, recimo, smo dobili par šicua umjesto love. To ćemo vjerojatno sve jedan dana u knjizi ukoričiti i izdati. Znaš gdje se Brtonikla nalazi? Ti već provjerila? Bio sam već tamo. Ili imaju novaca da te platiti? Da, oni su puni ko brod. Bio sam tamo, prvi puta sam bio tamo da kupim meso za roštilj. Oni su rekli da je tamo jedna mesnica koja je jako dobra. Eto, tada sam prvi put bio u Brtonigli, prije par godina, tako da ću znati naći. A i tamo me klinci stalno maltretiraju da ih furam. Ako se ne varam, tamo je Akva park, ili tako? Da, vodeni park. Vodeni park, da, Dobro, znači, evo, i sada uskoro ovih dana, čim krene manifestacija Sveti Rok, bit će tamo i mesa, dobro, bit će Istrolandija, ali bit će svakako tvoj koncert na koji pozivamo sve čitatelje, slušatelje, kogod sluša ovaj intervju, pa evo, Mile, za kraja, ko ćeš i ti pozvati, pa da bude dupli poziv. Evo, sve ljude koje vole hladno pivo, neka nam dođu 15. ovog mjeseca na koncert, na Sveti rock and roll, a oni koji nas ne vole, neka također dođu barem na dobru tjelovježu, mogu se dobro iskakati, izgubiti par kalorija.